Ko te ana o hine, tetahi wāhi whakairo, kua te tāpui nei ki ngā wāhine, kia noho iho ai rātou ki roto i te haumarutanga me te tautoko i a rātou e whakairo ana. E hara hoki i te mea mō ngā wāhine Māori anake tēnei wāhine. Engari mō ngā wāhine katoa e taupātia ana i roto i ngā mahi whakairo. I rere atu tā tātou manu kāua a Mārena Mane ki te mātai haere i te ana o hine i te tuhi i Pakuranga hihi i Tāmaki Makaurau. E waihanga ana tētahi rōpū kai whakairo wahine Māori he tai au haumaru, hei tautoko, hei poipoi i ngā wahine e hihi ana ki te mau whao. E ai ki Ētihi, mā te tāneke, nā te mea kataia te wahine ki te hanga, te ira tangata. Creating a safe space for our wahine Māori to carve is really important because there are a lot of people who've been told that they can't carve. Nā Christine Ngaroma me etahi atu wahine i whakatūria a te ana o hine ki te tuhi i Tāmaki Makaurau. Te ana o hine is an ahuru moai. It's a safe space for wahine to carve where we set the tone, the framework, our tikanga for being able to carve in a safe environment. I think we have been often isolated, and it is in the companionship of others like ourselves where we feel that we can express ourselves and practice with a lot of fun and a lot of joy. E whakaatu ana te hitori i te whai wāhi ai ngā wāhine ki te whakairo. There are examples of whakairo, and there is wahine in whakapapa doing whakairo wherever you are. If you want to mau whao and you love to carve, just keep going, find te ana o hine, just do what makes you feel good. Hei tautoko i tā rātou āheinga ki te whakahaere wānanga me te whakakaha i te whai wāhi o te hunga wahine, ko whakarewe hia e rātou tētahi kohi pūtea ki Boosted i raro i te mana o te tumu toi. For the last, I don't know how many years now, 4 years, 5 years, everything has been self-funded by us. We have had support from Te Tuhi. We have ringa whao living all over the motu, and it'll be an opportunity for us to get together, get on the whao together, upskill. He mea nui kia kitea hei whakaawe awe i ngā taiohi o tiranga wahine rangatahi e hihi ana ki te kuhu atu ki tēnei ao. Mārena Mane, te karere.